Nkusima Kitara TV habwa entekanze nunge mwina kandi ninsaba myenda ya Kitara nywena nabantu nywena mujumbire Kitara TV mubeni mugirora mikutu rundi address zikuja kubona zolekwa nabo ekyo nimbagondeza umulimo murungi kandi basaba mugendo maiso no kutwara uhangiro no waitu kama babunyero Kitara maiso. Kitara TV kwegesa kumanyisa. Tukupatangira ntekanze kiererezi Julius Chomuhendo Nigaga nge nyino mkuonga Benjamin Batumbia Atenyi wempaka Atenyi nyende mpako yange bili bita bikurubata bita bikurubata kurungi kahia kaki biri mutaoni biri mutaoni omoja yishirego muliro gwa kiri atete ayebagire genke nkoko cyateka muhurire kwano ayebagire olo mojo tamumanyire na iwe olo moja sanishiro akwasirega kahiye yakwata yiye sarana ati bagambe baba kayibembuzi obanti hati ngeri bayibire embuzi ngwasokerege no kusambirira alagya kwesalira ngeri omuntu obabani ekisoro kyono babani bagya basoka kusambira ali bagya kusalira hati nasokege kutaliza alagya kwesalira yakwata kayo ya yesara ngwatobu yakataisura yakateka hansi atomusayini guli bata ngo kawege atesazire kurungi ati nayenda kugaruka mukwesara olo moje haro mwizege yagamba ngo mojo mutwale muirwa bikibiki nando mugenzi wa muleko mojo ogezo mukwate ngya kutera wama garuka moje sali ngo yakwata nakuni ye yesara bamoherege bo hakiki akusana bamohere bituruwanga wang pini man nayo no kwato myo no wesara no wait yakyora ye yesara nakunu ye yesara nakunu kwechwa hebiki nkugama ngerorore nkoko netiri ko musai yarura kono yateka munakano akakwe yongero umunda kunati nyo just imagine ngo burumyo buruhanga wange kiri ateta ifasa nisiro mama no wananka kuko yabaire no wa kyarabuyamba kiroga kesara murundi gumaka bano ola guzirega akashiyo yagenda akagura yakatwara fairo bakatiyekera babeta bataba babutiyekera yakatiyekera then yeje baga abantu bayine emitima Julius ngiri nyenda mu bwomeze enkubara baramo mojongo aromwana mwene waitu abereyo gana halaba igena yesalira abagena araba onaruga businsi Trevor abagena aruga businsi yarabo mojo na ayebagiri yaho bamutwayigo ba mochari ayiruwaro yaferayo bamugaza mochari abantu bayine emitima Chelsea mugibo ine Chelsea Pedman mukagirira wiki enu timu yange taya Chelsea yao kahinduka buhinduka no timu yange taya Chelsea kurugeira nyokwijuka nyokutandika kuhagira Chelsea senior 1 kyonka ganda ati watu wabuliza mugano kyango kwagira United ego manete ngagi agiragwa nyota wa Chelsea kyonka Chelsea Jose Kasingo mpiro gabo kuba kyo makyananka kinu nanka bamwetogo gaye yarwa irogo ayarugira mukishayi bamuyamugo yali arayi kunagira Chelsea ogo winga wananka wa Sporting kandi atomupira gubaha muntu omuwenka kandi wingi already ne wakipinga ba defenders kuikara kuri manyana kuikara abasambi bale nyuma batakwenda kurumba ato yakarugire mu Chelsea arandakabona newe buli muntu kyonka Chelsea yekikopeka kitwara kandu manka bambaye kai ni kikurumaki abakimwine ihali nkambaye kandi kumanya ali mbahiye kiri nkageno moje yanyo yangusiba kapapura nawe inasiba nyasiba kapapura nyanga cyose bajya gitera nyateke mitwale 2 nyatere mitwale 2 first half tukaba tubateire goal ni mitwale 2 nkaba nindiye mitwale nga 8 ati genda kuya yesente ni bampe mitwale egi
en first half hati nyagamba anja kumukutule sende zona ngizitwara umurundi kandi hali inangire ekulembeire emuziro first half abantu ba betting ngokane ngugaruka mu dakika yengaga ni bankutule ikola isa yakabini ningamanta ile nyowe yakatatu yakana ningambaja Yesu nyagambo mojono kando nampagize gesibe antunulira lali watere mitwale etano nena iwa virus igire wagiterayi ariko kabo warumwa kutera Chelsea kusinge kiko kandi nyeyongere kuharanira kimu Chelsea ngigayishira ala Arsenal nabogragi harana Chelsea gire migisa by the way kionka ko chuwanya iziraru waine ma arwaine gire migisa kandi ubwo musajja ajja kusinga ebikopo muno takusakusana muri mwaita yaizire nanka still ntukyali mbye mipira nanka kitarefu kamali mukikalo kyo musanju I think ya musanju hata kusamba fufa super bagita super 8 super 8 niye ejja kusamba munanka tejja kubamu mu tejja kusamba Champions Uganda Cup tejja gisamba Uganda Cup ya kuba etaya ba top 4 nanka yona eba mu fine so ni kwetu nanka yejja kusamba super 8 then tuina Buhimba Saints negenda kujja munaka kujja mu Premier kujja mu Uganda Premier League so nikimanyisa nti hati ho imahanu bunyoro tujja kuba tuine timu ibiri zone zikuchika mu Premier League hati the other time nkabani nkaguza lero hati Buhimba Saints boy kuija ejja kusakisaki ejja kuba ne kusakisaki aitu ejja kupangisa kyakitale kino kuno of course ni ejja kuba ne sambi atera gena masindi kandi tuine kishaihana antaro kwenda babe na makagabo batakushiyalinga kwa kandi tuna tulibana bomuka abo kuba butali buwendeza kandi itona tulomuka tuli timu emu tulibanta bakuhagira kitarani baba kuhagira Buhimba Saints banta anti bajja kwa ni bapangisa anti bakuba ni bapangisa kusente atokururanka nankanka neki ipangisa ali KCC bona bakosafiri po mondi sahe kimu I think na URA na Express bona ko so I think URA na Express bona na Kivubo ekiyaham bako arona kyana ati just nanka fufa niye fayo baba nekora nanka baba nekora fixture ne gamba ati bano bakusharinge kisai fixture zabo zitatomerangana niko kiba nanka ali agenzere Omedi APR ndozerege nanka Chameleone Rwanda Chameleone nata legend agarukire mu mizo yo kwecuma mu bantu Chameleone mpulirege kisahe kiona nikizina baketa kizina kya Kiswahili kisahe kibagi bizina binge bya kisahe kiona no hura nikiuma buhuma Rwanda nu Chameleone deranye kizagata musajja wa mani and I think hano mu Uganda tuina kuongera mu amani mu kusagike timu zaitu by the way Amahoro Stadium yonde baygejuire kandi guri mupira gwa kilabu eziri loko kyonkani bakolekya support ya amani munungu bako supporting abana bomuka so naito tuyongere amani agwe ebisayi betu bijure abantu barandi basambe mpe abana kisale fitibe kubana isamba butema kijule Buhimba kwa nesamba kijule kisha you understand so that mpire ina vibe yereta kandi okurora Julius no mahanga amahanga gona ebintu bikyakize kutayiza amahanga esente ebintu byemizano emizano ati mahanga gahero ko nigobe kulembeza usanga emisoro abasambi bakusasura emisoro temuze kusasura emisoro ya mani kandi neihanga nilitahia muno hati naite tubairege kweyongera ku supporting timu zaito kwesanga ngo omwana hano wa Kitara obwa kuba nayombeka kuombeka hano okwesanga bakuba nayombeka guest house wakusanga azombekere hano nguno sanga ngo abana beyongeire emirimo na wafuni abakozi gabe mirimo abana ngo esende zitukuba ntu supporting timu yaitu okwesanga still zigaruko mu town yaitu ntoyongera kura kwa nize town yongere ku supporting club zaitu atali na kapira konka the other time mukabanimba gambe music mbagaimye music abana banyuru tuba supporting kandi bakuzina baina talent zero by the way tibikyali nkabuli ati the other time ba DJ bagenda gani ba complaininga
sound yanyu teri nungi biki but abana ba improvinga haija ba Davavo ba Moses skills bo habaija bahindura sound yanyu kandi Davo kusanga nabazini baruga Kampala ne bajja kolera no music ya time kananga mba bizida bingi mune bya masteringa project ningi da dandoriza musindikira bangi niko kikali you know this problem is obutuba twine kintu hane kirungi titukivaluinga tukirializinga hanyuma kigenzere kuli ngubaito omwana kandi okula Julius Ekinde kinki aboine muri tabanyoro tuinogaya kwingi ogaya kintu kibi munogaya omuntu munyoro mugenzi wawe ati Julius bogenda mu bantu ba mu rusozo ko munoshi nkahoko osanga nguba supporting ekintu kibakweto omupira music bakusupporting abantu babo atokura kula abantu abo no mwana baba yakazine kizina ya dekitali kyamani osanga niba muramya buramya abafera aho talent zabo but daito hanu tukienda oiro timanyire ati there is always a problem timanyire tizi abwaki wakiki but abantu bahanu beforanti baba li corporate befora tibenda kumanya nuko kuranti tibenda kusupporting ibintu byo mukabarolo babiri loko abo kuba abantu bakwikara nabo and yet itwena tuli loko this is someone was commenting a video yange mbo hati mbonu na blog very local na biki loko nyamugamba loko itwena tuli loko nawa kigezeho tinsobora kuba mu America ndi mu Uganda oli mu Uganda ndi loko that is me nobo kubaza orujungo gya kusigara oli mu nyoro yes tikigya kuhindura kyonkanya abantu ekinde kimwalemere kwetegereza ngo obo okusupportinga Julius okasupportinga Kitara TV nguniwo giteka ki hamapu ngu oja kwesanga ngu harebinte bimuba mutamanyire obundi ntubibahiki yao no isanga ngu hali wandiba inorolera zidi programs abo joba Kampala TV zabo zobano following ngu bok following byano kijja ko oja kumanya bwangu ngu abo himba obateiro irwaro lya amani okikenga ngu atufunire ye timu mpyaka tufunire kizibu kitimu town ngu abo kubok supportinga Kitara TV baitu kandi okwendo giharani obogi harana okubotagi kurakuraniza no ati anite bitu bikora bintu befora batakubirura befora abantu batakubirura no yamba bona baraho wiki you understand so ekite kinde kisingire ekitrendingire muno weekend badogo it is okufa kwa mugurusi kanoniki yangu kiro kino nyekyakara mbere ni ndora nibamutwara kumusabira nankala All Saints town church abantu babayini benda kyanku abera tena kizibo nayo abantu ababoda itown yone street yone bayire nankire kwatirire nibatwara nankajyo bagita batana raino bagita ya raise raino feno service nibamutwara kumusabira All Saints abantu bali bayingi muno so muguru sikiyanku tukumusima one of the things ekitwina kumusimiraho it is nti bintu bine bya media bunyoro hanu twanga tukirize akaplayinga roro ya mani muno radio yimatino yabandize hano niyo yabandize kandi abantu bunyoro bayigurura maisa kabakiyangu niyo yabandize muguru sikiyangu radio ime twahuraga radio VOT manyazira kyangu ya leta radio hoima Dani bamwetaga Daniel so ati zinizone radio zinizona zikaija hanyuma ya kyangu gamba katandika radio so ati nkaitwa abantu bali mu media fraternity kyangu tukumusima honti that ainetafali ya mane yakozere mu media ya hanu bunyoro yatandika radio hoima aina kusigara mbinjuki yali yaba ya amani twagihuliriza ya promoting olulimi lwaitu abantu abandi bayimuka batandika ama radio gandi so tukumusima the other time kaba nimbaza na one of gayo nomugaiga wangu ntubaza tugamba baitu kyanko radio itakusagitunda bakagamba kyanko atakafire ekinde kiyasinga gakwenda radio yegi ngwa yagi kugustaso ndata kusobolera kimu manya no kitandikuta so timanyire ohajja kugweta ohajja gisigaramu but whoever is going to remain mu bigere bya kyanku nkomugwetwa eredi yejo to it is eredi yejo is to get kitu kitora kitu kiamani muno
nikyo kyatandikiraho so yongere kuba eri yamaani mutagimnagiriza mukaginaga ikasigara kyali yongere kuba n'amaani program ngezi kabaini zili bata sigale negenda maiso yana sana so kyanku kino kinu bamusabira old sense nyencha bajja kumutwara kumusabira I think somewhere yoka program bagena yo then bakumuzika kya sabiti so sasira abantu obumoge nsingire kusasi noka bakuzika kya sabiti na nyencha bajja kumusabira somewhere yoko kikube then okuzika kwenyini kwa kya sabiti sasira omunywani wange izepi musaferirwe muno nawe musasire tunguze kamu baitu bintu byenako muno so tumusasire na fraternity yona ya radio Hoima ba Binix bona babaire ni bafuna mu kintu dano mutuju kandi niwe nababaire ni mumanyangu kyanku abaire muntu wa mani mbonyoro itona tutwalirwe hamu mukusasa mukuganya abo kuba amazima ngo obuhereza bubaire bwingi radio Hoimega itona kuruga mbuto tukaintuliza radio Hoima nabo icyo kibaire kintu kyamani muno ngo mugurusi waitogo okutugendaho oirozi bantegeka za mukama kandi nanka radio Hoimegerezera abantu bayingi by the way bageni ndora nanka mulani RDC nabaza aradisa mulani nakabaharidia uniya mukoze banu ba muhamba kurantali wa mani hata katandikira radio Hoimaho bantu bayingi bali siwairi mabo ha niko gamba radio Hoimerezera abantu bayingi muno Benjamin so kimahano muno but Dan Rider treasuring muno radio Hoima so badogo nanka ekintu ekindi munywani wange crusher akafuruka yatahenju yaye mayamazira akasumika nge napangisa kinubi oko atisazi natahire munju yaye baitu nkwenda abantu abali munanka mu limelight babe kibakumwegeraho crusher amazire kurugagenda kinubi actually niye genju yonka yakozereki yaikaireme yapangisize myaka yona tafurukiro obwagenda ho gahala abantu abandi no gaba tukurasha bakataruga hanju handakatunga enjwe nunge kenge kabikibiki baro mojo we waine kyakubara kiri kyamani yenda sana aine kyakubara antirwaga ati enju yange ngimazire kangikore kangitara kandi kurasha nkaitwe emyaka yaite no nabantu abali mu music industry aina challenge ya mane yate iro halitu abo kubangu ite twikaire tumanyire Julius okuombeka ziba sente nyingi ngo kuombeka inakuba ne milioni nkanizezo zirawo deno tanke murundi gumukombeka enjuwehwe kyonka yatole kyangu nensa hemwe yombeka ensa ibiri zombeka ensa isatu zombeka ngo yesange enjuwe kozereki ehoire omojogo ni kwa kaire na yombeka enju yaye antati obuzibu bwe tugira ito abasigazi tutekereza nti kujja tubana expectations nti tujja kutunga sente nyingi omagando gamusha kukora deal nkatunga sente nyingi kandi atino gamanti kyali musigaza ndiete myaka egenda badogo mesa tukuzire let me tell you buli jori nkani ndorobo video bo muhara wange shatero byakoraga bunwo kutera amasimu bikyali kalikana kato basazi nibo nkarakana kakuru wona kulire kakuzire myaka musanje so nukora mwana wanga akuzire nibasanti tukukura night emyaka tekwemera kugenda so atite tukiza tujja kutunga sente nyingi tujja tujja kutunga deal biki so guba mutima kugamba nti hati nawo kutandika empora ataro muti yanyegeseza akantu yangamba okurwa Julius okusobora agendaga ahadweya no sasura tugeze cement no sasura yo mpora iget no sasura mpora hati bo kugamba nti hati bo gamba nti ko imuke gamba kutandika kuombeka borole kyombeko nikimuka yaga Julius centers gwerire atamanya atagana kikora na kiplaninga cement neikarayo so I think akakodia ko karungi neito ito na batakombekere bikiba abesebego anyo Julius Badman kulasaine kintu kya antero challenge ya mani kandi nanyongenda kanire ruhanga ja sample bomezi ntandike kuombeka hapo kuba Julius tukuzira abana baitu bakuzire ngu yesi no turabantu basomesa baitu kandi tunakubafunira ho kubakora ki
okubateeka tumanyire gano maka gaabo abakuba obuyire bujja kweka Julius omazire kuba nogenda kurugamba omezi bwensi buno abantu bagambe omwojo gw'emyaka yone yekaire nakora nanyirira nakora kitalekeire bana okuikara ngweke egeri challenge ya mani baita abana bokubalekera okuikara okagamba hano nigama kaganyu kintu kikuru muneke kikuru muno baitu bojo busekinde nke sente ziruma sente zetusasura mu rent sente ziruma badi dogo zayo mbusasi no gamba bojo nozikwata sente nyawura hati nkaita basasura miezi nyingi ora sente no gamba baitu no zayo kandi sente zo zile zituhayo nisobora kuombeka yade enju no sakuzikwa baitu utaina kiokora atira ikaranka so atuhaire challenge banyesere kulie nkoko mae Saluma na atachali wange muno Saluma kandaganye nkoko umara kaide baitu ngagwija yakwija Saluma nkoko tungiriye tutahenje officially so we congratulate you kaura na rapadika kuombeka ira katazi rapadika kuombeka nanka ku kiduma kandi hata kintu ekindi kyenyendeze ndata abantu batandike kuturuka town bakuturuka town ati bakura rapadiko kiduma akuturuka town kandi kirungi muno ndibutu ku bantu ntombeka heru yi town abokwe town hati abantu bagiruka ati kandi na harairoko amata katibaga seiro kugula itaka lya uliri koto kurungi no yombeka kurungi ino kandi abantu bakusanga yibo kakuombeka pipe up na abantu nibajaga nibahondera ati nyonkujuka mu Bobi Wine haliya nankire ya gulire itaka lya atakombekero akabataliyo magere kikabatia magere kirikia baitu buire buno ugenda gura magere itaka baingi muno bei kandi ati hatokura baganye nenda kwa example kya Bobi Wine ngani ndora storage ya Bobi Wine ninga yombekere enju ya yeju nti enju ya yeju amatafala gamu akagetera wenka kyonkana yombeka kalina na kingisa okurora I think just sit into it obongo abasigazi tuina ku waking up somehow obongo bwaitu tunuze mu kintu tukoleki kandi ati baddo garone issue ndiye kwenda kubaza henu abantu bana bali mu limelight magani beteka mu kintu nti nyondi serembo abantu bakundora notandika kurubata weswekere ile ekijampa oboteiro na masiki abantu batakurora biki notandika no gaye emirime ya aina no kwa sente emirimo no gigaye you understand let me tell you abantu basakuba bakumanyire a face bakumanyire but what do you have munsaho oyemere irota nyonyi nabujo bimanyire hanu bazini biki beto sangate namuneki 10 takwenda nakora you understand no wesanga ntati uwe ungwa kwa ina kurubata yeswekere iringwa abantu bamanyira abantu bakozere biki batandora manya biki but munsaho inamuki oyemere irota ensaho yawe inaki niko kurura atarabo jo bensi atokura nko mojo General Martogo tukura abantu bagamanta atamtamizi mwenge biki bambe Martogo kimanyira atamukozi omusanga nabamuho buli mu bokusigerangi ku designing amakirabu biki nakolayo obusente bwayo nko musigazi yarasana hati nkano hoima obusente bunu nkabazini obusente bunu bwa booking buba busente butito kandi obulira biro binga kandi obwija tibwija urumosi buli weekend obabiki buba busente butito muno obusente obo kakuba utuso obusoroza kurungo katunga kantu kokoraki kokutandikaho ndibo kubota ali mu studio okubota ali mu akusakuteka mu darago agwe chapata abantu noteka abakozi ni batamanya ngo yona kama wago yes I'm not surprised into the rapadika kombe rapadiko musanga hakananka kaya akaduka kaya kwa computer na akanika no musanga hao then ekiro nagenda na performing kandi sente nazifuna hati itwe ekinte kikwikara nikitutalibaniza tumanyire ngo omuntu voka kuba buli oli muntu amanyiro ali popular muno nguto inakora no that is wrong kandi hati bakwenda no gurukira madarage bataka ikintu badogo nyokundoro abantu bangi bamanyire definitely mu town hanu nkaona area town nkabunyoro nkaona bamanyire but do you know nti nyosanga nivuga epikipiki yange
Nuko kikali. Nimpeka mabaga gange ningena mfield kutoza content. Yanasana. But omuntu era kugambira no nyo hatimanya abantu bamanyire bi. But until that is now my level wangata kampera kasente ko government ati kangule motoka. But what I know nti akaire kajja kuika ngirugewo osa government we pikipiki ngijwa hire gifu goba biki but now that is my level. And kandi arone bintu bindi byenki arora as a priority. Neba kuweresa agenda nkafuna motoka ya milioni zinga ubanka tunga ya kibanja mpora biki but aro priorities zenyina kubanza kukora nkomo step by step buli kimu kyona tokwenda kigurukira bugurukira so ati Julius okwesanga ngo obomezi bwensi bunubona omuntu wena ekintu kyoina kusoka kumanya kulibadira budget ngo Julius okwenda kujwara empali ye mitwale 3 abokubobo inege kajenge jajwere empali ye mitwale 3 kyonka yeberwe entahya yawe yemereire eta libatira apesi yawe yes otenda gura kandi kubanka Julius abo kubaguzire pikipiki okagenda kuli ya loan eloni obaire abo kubabwire bunu bokuli ya loan obaire tagetegekeire ngu sente ogenda ziyanke zikusasura loan ojja kusanga pikipiki bagitwa ne sente ziwande baire noko 7 binde zo asasure no ye loan pikipiki ngu zona zifuire baitu bokuli batira apesi yawe no gamba Julius ati mpikira kaire kangule motoka ngeri Julius wide bono kozese pikipiki baitu nayo okusobora gamba kangula akamotoka kange ke milioni nkazinga musanju 810 okakagura baitu ine nanka yo kulibatiraho no gamba kaire kajja kweke motoka nkoleki ngigule no abasigaza I think abandi nka babakwetaga ebintu ebya ibataka ikivi that is the fact the other time nkaba nindora I think akaba Frank Gashumba nagamba no yabazaga hali iPhone yagamba basigaza bakusinga bakwenda iPhone bari nawe sanga nti na iPhone agiguzire taina kyagikozesa tikiro kyama ukura nyonka Julius nyowe kuba na iPhone it is okay because I'm a content creator nina kwate bisani birungi nina you know ninakora content nungi biki nyino mugaso gwayo arona abandi abasiki banu bulinkani mbazana kate yangamba ati wenka iPhone akosa kutera masoke gaye bisani biki gurun baro musigazo kwesanga wagigura for showbiz online business taina na mulimo gwamani gwagikozesa yenda sana so hati nikimanyisa nti abanyira abantu batudupa yo gamato li wamani Julius li wamani batu final wefuchako wali wamani ensaho yawe yo ya amani muno bojo busekinte kiba kiyamani nkensaho yawe we kuba na yeri ya amani nyo Julius osanga aba DJ bangi ni bantali banize bidonge no mutuma no mugamba mugenda mu field genda muteke bidongo customer again Julius na yanga akore kintu okurwa kimu customer gya kugenda no gamba baitukiki muno no jana yo muzindaro no buhimba hati ita abantu babandi baturaba tekerezo bati twina mini itukora bati tubantukora kandi tumanyire ngu okukora nike kintu kikyasingireyo abasigazi muheme kintu kyo butenda akora aba celeb baitano mu town muheme kintu kyo kugamba ngu nyondi wakabi ngwikaranye swekere jampa batandora ati nkusakora okusobora akora okusobora akora kandi okaba kurunga ata araba isiki town hano bemanyire bendora no mugambaho na yefora abo kuba inaka iPhone ke yakwira haro muntu ahimbira akabaga ina nobwo ubundi buyehozere munanka muduka baitu mwenju yakurara mu bakurara kafukunya bapangire nke miteko baitu hana heru okumurora kuzimba naka iPhone naka ino musajja uyakakwireho obugoyo bwajwaire no bakumubanja mu botiki abaisiki abo baine bizibu badi dogo kumurora kutandikira haisoke isoka lipangize tugeze mu akathe ka wigi ka natural urundi bakumubanja na agenziro asarundi a style hub ma Vivian babiki no bakumubanja yeishoke agenzire mu botiki manyera yapangisa yengoye
abantu abaana abo balina obuzibu bwingi okufekinga life okweduupa kyonka kugaruka hari okurara nko muteeko mwepangiro munjunke migugu. So sometimes tikibi kirungi kwedupa. Sometimes accept the reality. Yes. Ogitwale mulinge kali ogamba now ka nikonditi kankoli kande birungi babikolerera yera kankole kantozo bugoye bwange mtandike ku postinga mtandike koraki because sometimes internet enu tugikosa sometimes mbinte bitagasa iyo sagamba ntati nawe oli mwana mwesikiro hangaka kwa kabinaka urangaka kwa maiso garungi ekyamani kyokora internet kugenda kumnyenya kabina internet abasigazi bakufollowinge bakoleki but are you getting money out of that? Okifuna mobo kwekara kanyenya bunyenyi okweka akaire nayo akabina kawo kaboto baitu kakuboko kosa platform ege na kabina ka wako kutunda engoye okazimarketing okazitunda ukatunga akasente tikirungi muno no juara muno bolekya ngwao joire oina akabina akajora makagoye kanu kajja kukolera ekyo kirungi muno baitu ngu iyo bomezi bwa buona okwenda kulibatira mu fakinga life bojo harihe kintu abantu kibagurukiya maiso it is the factor of time obomezi buno kuburora arabana baisiki badog ita hanu tubaira town fano for some time arabanta banda baizire batusanga we have seen things at town hano bintu bingi abaisika barihe myaka 5 sazi no baro bali nombyaro ko bona bakakaikura bakahwawo ati bosanga buli mwaka gwina abantu bibaleta bomuitirane ayefura dagukuro no aroijeri wenyarozere tijja kumubaze ibara aho mesikyo gakabataho ni hanu wa mani akatubonesa aro tijja mubaze ibara baitu akabataho ni hanu amamotoka nigapakingaga kumutwara out nigapakingaga baitu biro nabashibageze bayikuba nawe nago kuli mugisha gwa amani so there is always the factor of time obwire kikuru muno kandi obwire bwikarani buhinduka osanga bwire bwikalira hano omusana gukwa kabaitu mudaka ntito no sange njure yetandikire ko so now obwire kikuru muno obwire bukozese kurungi boja abasajja radio nduze bakazidekizira tozanyiso budde yaraza emyaka 5 mwana misikito tojja kubola otyo tojja kubola otyo demand zijja kuijja kandi nyaba shike kizibo kimwina inyaba shikiba kubazara buli kiro nyenke okusanga mwina challenge okubango buli kiro bakuzara abayisiki abakuzoka kurungi bad dog aromu gigigo bwano obuyisiki obuto obukunyirira nyo kusasira sazi nabana abasiki abakoyeta anti baro basireya obwana bukuturuka obwamano obuto arona abanyaboine birobine cyari buli wasangali bakunywera tebozi jui babiro bino sanga kachupa no ijabone no nagamba cyari ngura ya kachupa no gamba bakuhere and stop that nonsense stop that nonsense kutusanga kumubarani no tugarura mura maruba Julius Nkwenda bampe ya kachupa Julius Nkwenda ya Red Bull stop girls stop that nonsense please nayo bakutomera bundanta izire nayo ureka kujja kunsabiriza girls mukusanga mu mabara kungara aruba Julius Nkusaba bampe ya Red Bull nondemeraho bambe bampe ya gamba tinyina na gamba iwe bojo na kulemera no feelinga ni comfortable can you stop that nonsense Burabo taina musente wakoizirege mu abantu banyizire mu bara tinzirege na program yawo ozirege ne yawo nyizirege ne yange nyizirege na budget yanga alingenda esente zingenda kuspend mwingi bazombo mali abasiki batekereza nti baida abasiki abo baruga no muka bataina mune 10 neki ayikaramuna bamanyira ajja kuija atomeza abasajja bamugulire bamutwale na out bamukome that no sense kandi nyojo lya sekinde kyakizire kunyumira okusanga omwisikali mu abashiki nababo kusanga bemereire naija wo yenyina yeresere out nali akasente kaye ebia nazegura bwaraba yendezo chwire mu mugure kyo kunywana ukimugura baitu atakugambire ngungure kyo kunywa baitu bojo bad dog abashiki kera mu bara bakulemeraho bakulemera ati juka cyali okwenda bagule kifo kiyenkoko okwenda bakukome iyo bomezi babo genda kukarana ati cyali itwe owesanga cyali omulingo ine ibara
akusangira kikutomeize Julius nkungulira yechupa yechupa mugabo jumukyo no webuzabuza no galinda okatito no gabano shana kumwegurogera ku Julius naye waita mwete no webuza rukamba ruhanga wangi na kutamya no gahati kangituruke you understand ati sometimes you gawe utaswaro mwana ono bojo kikikambara nyarangamba kikokole no maraga mu but stop that nonsense Julius nyomaze korora ngo abashinike kizibu bakusanga nibafuna ngo omusajja buli boyika kwikara no musabiriza no bakuba ali musajja na kuenda oba na kukwana akaire kona kwikara no musabiriza ngo tinyina bigita tinyina zeisoke nkwenda kuliye nyama nkwendeze bia omusajja ikana yika akaire na kuyirukaho ngo mwege kokora nikyo tukulenga okoraki kubolekya ngo boba no kora nayo inama akasente ka warebite bisanga ngo omusajja otagenda kumusaba ngo nkwendeze isoke no sanga ngo omusajja buli kaire kona buli kaira no musaba sente no boboli mushikimu ngeka na gambeno eno eri machine kuli yabuli yake sente ataba isikibiro bintu tukabamanyira nayo aba bayisikinkabo nibo kuwana kiro kino mumara kumukwana na kuteresimu sweetheart renti yange hoireyo sweetheart nyina nyoba muhairege bihara sweetheart umusorati bigoyo isenyewe byemerezi bimusimbire sweetheart mwana unyazaire mwana nka kwenda genda kuya mwenda manya wange akabana nyumiza munywani wangu go kumumanya wifo rusako munywani waitu unkira kuvuga Mungu akananyumiza kagenda kwano muishiki obwa kwano muishiki amuletaho amugura amushiya mugama nkwendo bucupa bubiri kandi butakira gura abashiki ya mugore cupa inaziteka ngo atakaire kahika omushiya mutwaro muwaye uya mutwaro muwaye we yagamba ngero omushiya mutwaro muwaye batuletere ngo kwa chumbeki tuliyaliyo ya mugambo ogyakozaki ya mugure gas achumba mushyogo na nyonko mukenga akamunyumiza no byabaye na mubinga nkabaho yamugati akwate byayakole gende ati omuishiki tibarugira lekyo giroti ngo nyino mwana wange bamubingira isomero yamuhimbire akasente yamuhereza giroti ngo musoro gwe TV goyo nani ona yizega kuba bite tribes ozimanyire tribes niko zitozita kali kakabirege itwakwenda kubaza hano bati nukweta tukakimanyira kwa bashikimu agaga ambaka amugulire buli kimu byokure biroho gasi bayiro gagamba byokura nibyaro tibiri nibyaro so when we date you kigamba nubo genda no resurrecting ebizibu byomwanyu byona no endo bitikalo muntu what's wrong okura na muzei wawe nini takusako byetika aine byakumalira ebitito ngati nyina nyoba mahire bihara senye byemerezi bimutihire nanka senga wangi wakizira mfumbi esukali etembere musoro gohira TV bakumbanje miezi mukaga yo mukarenti ati singambaire ntayiziro gyabisabo hebe byona ntu ati nyombaire ninyo Kristo nizire nko mujuni wa ndari nyofokere Kristo mujuni wa alimu nabana abaishiki akuterere simu nakugamba sweetheart ngo nanka obwire bwaitu buhikire mbayendo onsindikira kasente ngule nanka ezira nyamba nkoya akwenda ezikumuyamba kuba na jwara onukwa sobole kuba kurungi baitu candidate is stupid atara abashya batakusa ku feeding pads buying muno atakusa ku feeding packet ya pads buying na kuterese mnagamba mbanyenda kugura intinyi na pads zobire bwange buji dera bati nyoti nkatungaga muisikya kuzinsa bali mu Julius tinka mutunga baza osanga bojoni ba complaininga muno tinka mutungaga kuzinsa ataze kusabira go mugamba badogo ko manyire badi dogo ko manyire abakazi mukudu nkwenda kusasiraho fraternity yaitu ya Mpenkoni ekyo kunywa kya Mpenkoni tuferirwe manager waitu cyali manager waitu wa Mpenkoni mutangamba go manager utwabe na kwa roho ndi manager akutwara nanka yona afire mahano muno
kwenda kusasira boss wange Gilbert Penkoni ba Bernard nywe na mbasasire mahano muno batekyo kunya kya Penkoni ni kyo kunya kusinga boko bano oganze kyo kunya kitajja kwa hangover kyo kunya kitajja kwa kudumisa omutwe ekyo kunywa kitajja kutalibaliza bintu bingi kigaza mu musajja toina mani gekisajja okwesanga no yambangu omubire buhikire bugenda kuri kore ensonga zao nikikuyamba abakazi enseke kikuigura enseke okwesanga omusaini guli batakurungi ngunyo abakazi ndumu omunda enda zange zirugamo inamwe kiriroliro kikuyamba Penkoni so Penkoni tugiye nankire muno tugiye tanire muno niyo tunywe then boko no enda kurubata na link bus nize zikusingaho abanda bus aganda gugiye mwenda kukozesa niko mufera ga accident like arobo badogo bo traveling no gya kwiko omutwe gona ni gukuruma no hurabiki like arobe bus zindi ziba comfortable boko no enda kurubata kurungi oli comfortable kozesa link bus link bus olubata no isano oli munyonyi kandi link bus cyali tufererwe driver white home mano muno driver white home ibara nere indugire mbongo mutwe batu naho tuferirwe mu company zini zona company zona ziferirwa abantu mano kandi halimu bantu Julius abantu ngenzerege kusubura Kampala obire bwankwatirayo saa 2 zekiro twine basi ye saa 2 eruga Kampala kujja Hoima arone eruga Hoima genda Kampala saa 2 za Rwebagyo utarara Kampala bukubangwe basi kurekere basire tukagibateraho badogo kuijuka ira buli mutwaikaraga mu taxi ni bakwikaza Kameme kwikara Kameme nabwire bunu bikyaro no ikara Kameme no uranika kwokya nabwire bunu bikyaro bayitumisa no ura bakutwaraga kugendo banka masindo ku Kampala uikalira Kamema kwokya kwokya abana bayikaraga wa Kameme hata rona na memories ze kito zen kuijuka na kazi motoka za Sahara zino nyanyumirwaga kuikara haiguru waho Sahara iguru waho no Lorenzo no gimazireyo ni waro memories ze kitezo aro memories ze kito nyezi singa kunyumira munozo ijuka ati no ikaraho Akameme no genda ndikakwokeze wena kandi atoli mwana mutora barabazi bikunyumi kandi bikunyumira kikaro ali mwana muto baina kuikazaho nuhogendere yanazani so memories ze kito niko kurolera kimu nto muntu baba nakujuma na gamanto oli mwana muto badogo muto gaba kujumire mu anyo mukazi wanyeta ndi mwana muto nkuno bobomezi wange bone abakobeke kitakigambo kikoto muno omuntu akujuma kagamba oli nkerembe oli mwana muto kira muno baba mukazi abakumanirire muno kandi nyo Julius nkozere research nina abayisikibiro binu obwenkukaguze ibara lyawo okangamba nyoba nyeta Shakira harimo amabara gantakyasobora kubao ni ngya kwano mushikyogo aho kuboko esanga omushya kugamba ibara ninyo Shakira no gamba haba Shakira bona bataba malaya baita arha amabara gitumanyirana badogo gabashikya bamalaya Shakira ba Shadia ba Mary ba Violet abatakuswerwa amabara garo ni gugamanyirwe ba Violet ba Harriet ba Shakira tumubalize manya Mariamu aga mabara bora uli musaja no datingaga na mabara manyaga Sharoni mabara maingi mono tuinayo Harriet tumubalize tuinayo arababara gatumanyira Rose gugu gamanyirwe ba Rose bona baba tuina banu manya ba Catherine bacharone gamanya Kase abo borabo li musajja no datinga abasikinka aba bamabaranka badogara amabara Aneti tuinayo Goreti mama manya Magreti tuina amabara gabisiya bataswerwa
amasiki g'amabara g'abaisiki tubamanyire tulinamu n'amabara g'abaisiki abakusobola kucumba nago tugamanya nago garoho bati tigakanya tulinamu ati nka asimwe tulinamu ali naitwe bagakira kubaga olunyoro batumusiime ababo tubamanyire kurungi abakucumba nasako nomteka maka nachumba kyonka hariho nabebisirani basharo nagonze bacumba babane bisirani babane bisirani baneti manya bas boje baskovya babane bisirani nyamuteringiyo kandi tuna nabasaija abagira ekizibu kyabakazi kubatali baniza amabara gaba samu baba ne sente baitu baba ne kizibu kyabakazi abakubatali baniza basamu basam trigger anyo timbalize basamu trigger aliyo munda mugizeho baje nyombalize basamu aro berowe abasamu bona abanywani kandi ba Dennis baba bachulezi muno baikarani beforangu bo bachulezi bajara ko bujango basolo ijomba geni ngambo mundu nyabagamba ati nkwenda na nyowe koma cabinet yange yobukama nkwenda na nyowe kubana ba minister bange bobukama bwa Julius Chomuhendo atara abasajja benkwenda kuteka kubaha departments zembaganiza atinka pinima nogo ngwenda mu department yebyokulya agisobo omaye bagamba omunywani wawe obo buhairo bwebembezi obo muhaire kulya ati pinimani egyo department kuba mukomere aliye ataronka munywani wange Figo West batumbya Dennis women affair nkuba muhaire women affair anyumirwe. You understand? Anyumirwe. Oba badogo iwe kweki kikaroke kikyo kweli mpekya abakulira obuchulezi de ateke kikyo kiyahayo nkuha oba badogo nko kikyo kinanka ki nkoki abasigazi kiyaha atabasigazi orabaterera ki batu nayo muku nsakuwa bwa assistant women affair njako makabineti yange njako makabineti yange na nyengo muntu wa family ijweri tukabakirianga oko tukegoza badogo tukabakirianga kirianga ro chali watu ya try yoko twinaweka performance ma kilabu bageta kilabu 10 kilabu mayari kirianga kegonza kirianga kwatanka kirianga kusakukwata kurabira pachwa okusakurabira hano ka kijangi hano kiaraba kakindo so kirianga nho kweri bati tukegonza May God bless Kirianga FM. Kirianga May God bless Kirianga Village, Kirianga Sub Parish. Sogeto tuwaleyo munywani wetu wa Lusaka. Nkwenda mutwara yo. Kujja mutwara yo. Aleke yaye yokuhona ye engudo sigalini ze. Wiki ekwijja nkwenda kubungiro munywani wange Sarongo Dr. Sarongo. Owabakazi inkaga na atisa akati in fact mbagenye nda ukaguzoka banonga mba tujagenda kantere jori nangamba muntu wange mamulinga ngamba muntu wange orotoliyo abakazi ati nkongeraho nyina nkaga na basatu nkwendo ijjo yongero mbungire nyine membuzi andaganize mbuzi ambe ya oragira obukama bwayi Pinman olo musajja agira obukama bwayi abakazi eri life yolo musajja tinkagiro rawo oba bana libatabuli bata na anyumirwa kutoka ni balete ente balajja kuikara entebe anyumirwa njja kutwala niwo kwate kisani ajja kumpa embuzi ngireta ntugiyoke tugiriye tujja giyoke akanda ntujja genda hati olis Dr. Sarongo Sande anyumirwa obwomezi bwensi hanu badogara abasajja bakunyumirwa obwomezi omusajja ogwo abakazi nkaga na basatu anyumirwa obwomezi bwaba narubata agira omukazi amukwatira enkofiira
agira omukazi amukwatira akatambara kumusimura agira omwigo amukwatira omwigo arahaba abakomerwa abahimba entebe niko gamba omusajja oranyimirwa nukoga Dr. Sarongo nkwijja nkutabala embuzi yange wiki egyo nkuletera omusajja mwetapini mani nawo mumulike mukurungi nawainerize kubyeko ndaruga yampaire omukazi lero wewe akangamba ekimu hakizibu kiyabaire na face nga na kyatandika famu yaye abakazi abakyaro bayendaga muna abakazi baye yangamba baitunka bagema nkabatwara mu government nyabagambo mukazi musaija aina kuba no mukazi waye yiwe yenda bataina basaija hati yagambe iki akakigema akakigonjora akakigonjora kandi we yagamba we tagaba biyungu bine bagambe bicumbire biro tagaba uwe wasa kuba muroko mulinko musiri akagamba ijja obakika hueraho atagaba osakubo byamiro kahura na konkona saa 8 gweki kandi nyona abakazi mwina kuchumba emere mumuletere ati kiro kinyagenze yo kusiba hawo ataroho hali bayikara ariho bagiyeta nka department kukwikara ati buli mukazi bagire saa nta mukazi nambeti balete saha ina nambeti balete saha ate merege yona nagiria agenda na ikara na simba mekijiko bakasimbire mu ahubwo ari nibatere ngaro ati nyo bunyagenzereyo kesanga nyina ku testing ebyo kulura gamba bye mirunde ingabira muntu wange dia aro achumbire manya aro manya achumbire bihuna ara achumbire manyenko ko ara achumbire manye ebokora briko gambe byo kulya biki agira bukama bwayi ekindi yasingire kumugonzaho agira leba agira abakazi bayi bakora balimeyikaze bicholi balimeyikaze bicholi usanga bereze bicholi bike ono musajja waito wa Rusakoko akanangamba abakazi bayingi kintu kirungi muno oye sange sente zo bayino genda kuteka mbakozi abakazi niboni bakora kandi nkituka mugamba atandike famu agenda kutandika ngambira kwenda kutandika kusoka kusibe kisagati kono mnanka butem dine baramara abati atange kombe kwa amaju agabakaza bagenda kubana atekamo baitu kanda abantu abamwetoroire kamurata nkaga kuhiga mbisibo bye bisibo byaite tusobora takuitira araba mwetoroire irumba rumpereire bakuitira akugamba mu bintu byo nekyo taina kuzanise bisibo byange mungambire kimukweni omojo na ampeyo serviette mutatandika kuhiga mbisibo bye mukutabuka kyonka nenyo kumugondeze famu kijya mukora munywani waitu tukora mukiyaho mabala aho munywani waitu atunda bajaji Julius kura mukiyaho Julius na kagaditi niho na iduka ekutunda bajaji family yabakapi atogimanyire ta family ya amani kapi ata family yantu genda muno kana ngambire go kugura agena na terigata nke inkwenda serviette kusamba kurungi bakamusemeza kurungi okugura bakamusemeza batu kokaba kubaire akaba obaka baina mukizibuki kyonka yagenda bamusemeza ati yangamba tanke nokulibata kurungi tugende tumurole munywani waitogo kabo muraganize tugende kya balaza kiri wiki ehoide nkaba busy but I think to planning tugendeyo tunagiyayo tugendeyo na watu salire embuzi kapiata bata muntu wange muno na wakaba turaganize embuzi tujja genda itugiriye embuzi yaye so buzibu so tukubara mukiyayinywe naba kutuhondera Kitara TV entekanza tugitekererezi every single Friday of the week ebane yalinge saa 2 ezo mukiro mwebale kutuhonderaga ababandi barura video zaita TikTok clips zetu batusazire thank you so much bado mulekege kurura burorobo bonko bwa TikTok mugendege na YouTube ni watchinga tubaina program yenyine eri full ejui shows zona inde special kwenda kuramukiyaho bena kuramukizoho
kandi all the best in wishing and safe travels. Yes. N'abachali baitubona ko turamukizo obuchali wa masimu mupaka. Ndamukizo Sky Limit okwenda kusobora esimu abeyi ntito. Nuwa supplying amasimu ago mbunyoro. Bari wagamba ayenda kuteka makasente. Tugende kiro kinatwe yakala. Tota serious tugende yuhamu. Tugende kiro kinatwe yakala. Tugende program. Tujja kuvuga no tugende direct. Atwe yakalanchi. Tukuramukya omunywani wange Sam Trigger fashion za muhanda gwa Nankabuti aba road. Baitu biro bino muramukiye Mr and Mrs. Tukuramukya omunyoro no mukyara Sam Trigger. Mpozi atibwira buno bakuramukya omukubo sosoyi. Gati kandi omusajja ayino mukazi waye. Nakubaramukya babiri. Kuramukya doti kuramukya Jasper nanka the boy fashion kuramukyaho nanka robe kuramukyaho David Kabagambe tukutaa mu weekend ye tugenda mu wiki embiro byempango moleko gwempango tikujja kutandika tinsanye mbone na basaka sibo bayizi nati niyo gomoleko sakas kujja kutandika bamoleko gwizira mu abasuma bayingi mwirinde nebicupuli mwegendereze bajja kuleta radio muzina bakibanga by tonight to performing ofiga jja kuba na performing aho so niko tucho then esho tugikoleire hano Arrows bar of course the coolest place bokuba noenda kulia sent bagira Thursday yabo ijo baddo gutubairege hano tikujumize no musama wa bana romo nanka iwainere ibiro bine kondaga kunywe kunsisa amayineji umpozi Arrows live band bayikyakanga live band bakusana bagie maize mtima nyire kyamkaga nate kyabao so no tujikoleire Arrows big up on yourself mebale kuthostinga mebale karungi akabo karungi ijo bahagire ebyo kunywa byabo birabe ya ensamusam abantu bona bali corporate baba Arrows manyenye mwesere kambuyi karoki noti ndi batanka kayikura nikarayo mwange kali thank you so much abaikairi muturora titatane kya kabai tukankwahire wingi mpairo wingi nibo buli bisatu tabarongo nkwahire bisatu bubiri bisatu kanka mukazi wange kankamulira akasanga mu mubiri mbona akasanga mu mubiri mebala bakaini mutonda kuruga tukatandikire gante kanza ekiererezi Julius Chomendo Musajja muri Soma abamoli mbere na Bad Dogo Batumbia Benjamin Omukonga mpaka Atenyi. Follow me on my handles zona Julius Chomendo Facebook, TikTok, Instagram hona Julius Chomendo tujja kuba tuli hamu in case borago ina concern yawe nte Julius nkwaya muterekereze mu hano kwanda Julius mubazi hali kinu by the way ba politicians kamutaka lesiri sente mulete sente turange nanka mbaire nyeberwe nanka ono bamwetoha but geka ntabanwa Donald in fact akatolinda to meeting I don't know that actually wange ni number yanga agine ntamu hosting buli ntamu interview antaka ngamba tugende to meeting tanke so a politicians mulete nyo think promoting a politician otampa ile sente era borara politician when a page yange manya I have a contract with him or her amba ira kasente kanda kagumu so tukubatangira muije so leka tuchetene mu kirezi ke wiki kuija kya saa kya katanu mebale muno don't forget to subscribe and of course no to liking and following Akitara TV mebale muno bye. Akitara TV kwegesa kumanyisa.